Anyang laki din! Ay, anyamot ti kastoy. Parikot manan ti si Daan. Ay na, huwag nga ro bakit. Tunggal malam si Daan ti pampanunutan. Adamot sa nga gasot ko dito. Isunti igatang mo iti si daan, iti tersina ni bakat suping. Yag mo nga ruden lakay, tainak gumatang, tapno mangan tamutan. Mabisina ko. Oh, si kamot gayam mare. Anya gatangam? Kwa, mano ti panangilakom iti tarong, mare? Day tatarong mare. 90 ti per kilo. Mayat day ta. Kapuros laang itay bigat. Gumatang kan. Ay, nagninamot tila akong, mare. Anya anangina nga ibagbagamot mare. Manula ang titarong ijay ili, 50. Ngam tilakom, 90. Anya? Si kakit dimot kumare. No kayat mo, inka gumatang ijay ile. Ngam no kayat mo, adamot kiti ti libre at tarong ijay likod. Isuna laang, tadadailan. Anya? Manginaan ka iti lakok. Isu ano kayat mo ti libre, jay nalungtot ti alaam. Uray alaam aminan. Nay, apay nay. Magmagna kamay at tumanabuto hilain. Apay yan. Ay, marurudak nga rod, tata. Nagalas at talaga ti ugali day jay ako, mare. Sino ako marim ti bagbagam? Asino kumapay ngay no saan animay la. Nagistor lang kunamlan asinon ngagsasao. Anya? Ay, addan to aldaw day jay babae. Ha? Manipod ita. Jakon gumatang ijay tersena na. Oray puutin na. Na? Apay asak ti pangibagbagam ngay. Ibagam akong kuana. May sakamot alaklakayan. Da? Dita ka man laungan. Ha? Iti ka anuman. Pulos ajakon gumatang ijay ayan day jay amayla. Nay, tapay. Taw-tawarak laang tila ko natarong. Ngam sa balimutan ti bagbagana. Anyat imbaga na ayang. Kunana, ano kayat ko kano? Jay latan dadael atarong ti alaek. Total kano ket libre. Anya? Ado ti istor ang mabalin ko apaggatangan. Saan laeng nga iso? Ha? Di pa'y lama dadael amin alako na. Tiyawanan bain. Ha? Oray aglin nipat kami ngagkumare. Nagalas at talaga ti ugali na. Amo, mare. Nagapo ang ijay ang dalwi sa idi kalman. Si kakanumat imarmaritis da ijay. Da ijay kano a Helen. Anya? Apay nga minaya. Gimura siguro. Gapulang iti panangibagak kenkwana. Ano kayat na? Tilaangan dadael at tarong ti alaan na. What? Kasanumat ngamin. Tunggal umay ditoy. Amin alakok, tawaran na. Kasta aya. Ay! Di nararamidan kanyak tikas jay. Amangan no malipata abaklaak. Madurab ko, ha? Anya ay unay kan? Oy, puno ti bagbagak. Madurab ko kunak tume. Anya, mapan ka gumatang iti si daan, bakit? Wala kay, ngam saan nga ijay ayan day jay amayla. Sa dino ngay. Kat, ado matistor. Inak ijay ayan ni Nana Ising. Ijay timapan ko pagkatangan. Anya? Gumatangak ijay, sakon to ilabas ijay ayan ni Mayla. Ha? Kita man no saan amabuisit tiawanan baing. Ingka nga rudan. Di kan sumanaw tani, mabisina ko. Helen, anya ti gatangam. Kwa na. Manungay ti panangilakom iti may sa akilo a karne.
Ay, karnay. No pork, 320 ti may sa kilaw. Ngam no chicken, 220 ti may sa kilaw. Aw, anya ti gatangam. Ay, nagnginamutan tila ko yun, nana. Una yan ta 320, kas kada 220. Manulaang ti karni jay ili. Unay kayumutan amang presyo itila ko yun. Kahit no kayat mo ti libray. Kailangan dadaal akarnay ti itad ko kan ka. Anya, manulaang ti ganansya kiti may sa kilaw. Tawaran pa'y laang mag. Ay nahilain. Ado ti customer kaw. Maibuslat ta tilakaw. Nga uray saan ka nga umay gumatang. Anya, ala, pumanaw kan. Tamangan no anya pa'y ti mailawan ko asaw kan ka. Anya, ha? Di ta ka man langan abakbaketan. Di pa'y la madadaal amin alakom. Anya, malaes ko maamin alakom si kabakat. Kat uray si ka, malaes ko mamutan. Nagalas ti ugalim. Anya! Ne, apay bakit? Kasla amin mutan nga datersina na iti lugar tayo ka inapamaon. Ay na, kasanumat ngamin, nagningi na tila ako da. Di da pa'y agpatawar mo. Ha? Awanan ba inday di abakit ising? Kunak lakit din no nasingpit. Saan mat gayam? Hay! Di pa'y lamalais amin alako na. Salbag abakit. Huston. Ay saan? Nagsakit at talaga tinakam ko kan na. Iso nga idadanas ko. Aging gaa maumaak. Anya? Anya? Kasta mo ti naramid na kada kayo, nana? Wan, ha? Mabuy sitak nga rod kan na. Maminsan pa'y nga umay ditaoy. Talaga adyak palapsan. Tutupak dayjay. Ha? Bastaws dayjay ababay. Di da amaw timang respeto iti bakal. Aywan anana, talaga abastos dayjay. Uray siyak, kastamot lang ti umay na inaramid, idi na pan alawas. Ay, di mo pa'y la dinurab, tapno agnakaw. Ay, mahay blada ka talaga iti dayjay ababay. Paiman, makitak la dayjay ahelain. Ala, huston nana, amangan no mahay blood kayong agpaiso, gapulang iti pungtot yo kini Helen. Relax, nana. Ay, nagawan ang respeto na dya, Helen. Uray, bakit? Nagaramidan na iti kasta? Wan mare, agasam, pinagsasawan na ni Nana Ising? Adi pa'y la kanu malaos amin ala ko na. Kan uray kanu ni Nana Ising, malaos kanu, isuti ko nana. Anya? Ay, nalabas mo ti kinabastos dayta? Wan nga rod mare, saan mo tangam umay ngamin dito ayan kukat? Manipod nagkontra kami. Kan saan kanumutan ang nagsubsubli ijay ayan ni Nana Ising? Sigurado nga ijay ayan munto ti sarununa. Ay, umayla tayo istor ko. Hanggang, makaraman, iti di na pinaramraman ng tidang nga babae. Alaman, ikaman nga rod ti pagnakman na. Tapno balbaliwan na ti kasjay nga ugali na. Wala, padaanak nga umay. Nasaya at nasabat ka, tinaw. Ay, nana. Pangaasiman tabagbaga amat ni bakit mo. Ay na, nalabos ti kinabastos na. Awan apulos respeto na itinataangan. Ay, pasensya kay kuman, nana. Bayan nyo, siyak ti makaamaw. Nagbastaws, nudyak la nakapagtapol idi may ijay tersinak. Ang mga nubinarsak ko iti sardinas, tauray mabukulan ti salbag a babae. Ha? Bagbaga amday jay, tinaw. Ang mga numakatumpong iti nauyuyong ngamsyak. Ha? Irisanda ti rupa na. Bagaday je abakit ken ka, lakay. Wen, iso apangasiman ta sardengam ti ugalim. Numaminsan, agpakumbaba ka mo't. Nang runa no bakit wano lakay ti kasarsaritam. Ha?
Anya ti kayat mo asawan? Irespetok ti kaskan kwa na? Ho? Tiawanan bain abak-bakutan? Gusto ka din. Inton kwan siyak lang arod ti mangsugod kan kwa na ijay tersena na. Imbaga na, abinarsak naklakuman iti sardinas. Ha? Barsakak iti bato day jay kunak tumag. Amangan no isopayan ti pakaustelan na. Ti salbag abakal. Anya, mapan ka gumatang ko nam. Wan, Pagkatangam ngay, kainapam mo amin nga da istor na. apay, ni bakit ising laeng ayakin ni Mayla ti adda istor na? Adda pay met ni bakla, saan aya? Wan. Angam kita manay. Amangan no mapaungat mo da jay. Nakabut-butang. Saan? Nabayag nga agayem kamin kin ni bakla. Iso nga amok, adi na maaramid tikas iti naramid da kanya. Inka nga ro doon. Tapno saan ka amarabyan. Ay! Si Kamad Gaya Mare! Itama pa nga imay ka dito'y tersena. Apay, di mo kayat nga umayak gumatangkan ka. Kayat ko Siyak pwede ko nam. Anya gatangam. Kuamare, mano ti may sa akilo akamatis mo? Kamatis. 90 ti may sa kilo. Ha? Ay sus, nagnginan. Si Kaman pa'y ti bakla anangina tilako na. Anya? Mano lang ti kamatis ijay ile. Ngam si ka, 90. Agasam dat. Awanan ka itibain at talaga niya. Apay nga tinungpanak matlatan. Pudno, ti dumandanon kanya ka nagalas ti ugalim. Naglaing ka lang nga ruden at umawar, at napay pasurot na asaan na nasaya at asao. Salbag ka? Anya kamatan mare, angaw ko laday jay. Anyang angaw? At titi kamatis. Ay na, saan amare, saan pangasimus ton? Bastos ka Umay ka dito ito pagsawanak itikasta. Tutupan ka kunakmet. Kahit mo pa Ay, huston pangasim, nagapgasan ti matak mare. Saan ka asardengan? No ti panagkunam kat maaramid mo kanya, tikas iti inararamid mo kada Mayla kanina na ising. Wrong! Nagbidot ka. Gusto pumanaw ka. Ay nalakay, nagapgas ti matak. Anya nga min tinararamid mo? Imbagak lang aroden ken ka, adi mo aramiden tikas iti inaramid mo kada nana ising ken Mayla. Ngam inaramid mo lata. Anya nga ita? Awanan ba inday bakla? Umimbagla da ito'y matak, soblyak day jay. Ay na, kasta lang aroden day tamatam. Nakarit ka pailaan. Di kalata nga min baybay anay. Ay saan? Sa anak nga agpaabak ko naktumay. Ay, makamu ka iti biyag mo. Salbag ka kiti. Amin laki nga da istornan, kaapa maun. Anyang iti paggatangam. Naglaing ka tumawar. Sumardan kan. Amangan numalipatak nga asawa ka. Sikat ti pagipapasak iti pungtot ko. Anya? Siya konti imay dito'y balayo. Gapot adi manon kanyak ti bagbagam. Ano maimbagan ti matam, kitsoblyan na. Apay, pudno? Ha? Adak dito ay. Nonyaman ti panggap mo, nga umay aramiden kanyak. Aramidem itamot laang. Ay isaan, mare? Si kakit dimot. Angaw ko laday jay. Naglastog ka? Gapulang iti kinalaing mo at tumawar iti lako. Pagsasawam ti akin istor. Agbayin ka Pasensya kan, mare. Saanon maulit? Good! Kasta Siguraduhem adimon ulitin. Tano ulitin pa'y. Ang mga nasaan lang akamatis ti iridis ko di tarupam. Silin to. Ken saan adi tarupam. Dayta akin papa. Tapno mamimpinsan agnakam ka. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din.
Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.